Zvake turikutaura pamusoro pemuranda waMwari Evangelist Man of God T Muparinga in Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndinotenda Mwari zvikuru tiwanede pekugara. God bless you. Mwari wakuitire nyasha. Regai kuremekedzei ndikukwasei hama dzangu muzita raJesu. Amen. Vanoremekedzwa wose, inzwai kuremekedzwa Mwari vachitiitira nyasha panzvimbo ino. Regai tendewo neushumiri hwasister vangu. She is my sister. Sister Dorcas Moyo. Tinokutendai Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakupfudzire mberi muzita raJesu. Amen. Ini ndinoitirwa zvakanaka. Ini ndiri fani yenyu ba. Ameno muchazvitambira sei nditoriwo fani. That song yendoida manje. Akutsire. Yakaminista muupenyu wangu zvakanyanya. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Oh, you want to interpret? Okay. Okay. So I got my brother here. We interpret language inonzi Kinyarwanda. Okay. Okay, Kinyarwanda is my first time to hear it. Okay. Acts 28. Acts 28 from verse 1. And I'll read. Now we accept and we found that we are at the island that was called Malta, and the natives show us unusual unkindness, for they kindled a fire and made us welcome because of the rain that was falling and because of the cold. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. When the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, whom though he has escaped from the sea, yet justice does not allow him to live." But he shook off the creature into the fire and suffered no harm. However, they were expecting that he would swell up or suddenly fall down dead. But after they looked for a long time and saw no harm came to him, they changed their minds and said he was a god. Ijambo ryayo turasoma ibyakozwe n'intumwa 28 turahera ku murongo wa mbere. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, ishira iva mu muriro iramuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kireta ku gikondo cye, baravugana bati, "Ni ukuri uyu muntu n'umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja iraca urwa kibera ntimukundira kubaho." Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba. Babandi bategereza yuko ari bupimbe cyangwa ari bupfe akidutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, bahindura bati ni Imana. Amen. Father, we thank you for such a time to use your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Yes. Sure. Now, everybody parties in Israel, kuri uyu munsi ine chapita ni ma challenges. Ifite ibibazo, hari ibibazo ijyanye n'ibibazo. Matambudziko ariko, ibibazo birahari. Whether you are a believer or not, niba uri umukristo cyangwa se utari umukristo, wakangwara auna, ufite ubwenge cyangwa se ntabwo, wakafunda auna, warize cyangwa se utarize, challenges are there. Ibibazo birahari. But unodanyasha za Mwari, ariko ukeneye ubuntu bw'Imana for you to overcome, kugira ngo ubashe kunesha. Unodanyasha za Mwari, ukeneye ubuntu bw'Imana for you to manage the situation, kugira ngo ubashe kubishobora. So ukashayo wa Mwari, iyo ubuze Imana rero, matambudziko ese, ibibazo byose anokuira mu upenyu, ibibazo byose birakuza mu buzima, they are meant to destroy you. Ibibazo byose bivuga mu buzima nibyo kukurimbura cyangwa se nibyo kubugirira nabi. Tambudziko rese rukuya mu upenyu, ikibazo cyose kizaza mu buzima arisukuya for entertainment, ntabwo kizaza ari no gushimisha gusa. Bana baba wakaya ne mwana wako na Yesu, hari undi mu papa yaje n'umwana we kuri Yesu, bachiti mwana wangu shikambata zino mu Islam motoka na mvura. Uyu mwana wanjye iyo bimufashe bimujugunya mu muriro cyangwa se mu mazi. Reason ye demoni iroro, impamvu y'uwo mudayimoni araida kupisa mwana we, yashakaga ko uyu mwana, yashaka gutwika uyu mwana, araida kunyuza mwana we, yashaka gutwika uyu mwana.
Fortunately, this boy survived. ariko uyu mwana yaje gukira. Chakamupa kurarama. Icyamuhaye kubaho, Baba bati ndakauya naye kubatidzi babo. se yaravuze ngo namuzanye kubigishwa bawe. Kurati mukomana akawana the grace to survive. Ivuze ngo uyu musore yabonye amahirwe yo kubaho. Akawana nyasha tekurarama. Yahawe ubuntu bwo kubaho. Nyangwe pane cyaye muti mu moto ne mu mvura. Ngo hari ikintu cyangwa kumujugunya mu muro cyangwa se mu mazi. I know mukurarama kwa turi kwita. Nabizi ko mu buzima tubayeho. Pani zino kuwisira mazikishe zangasiya. Hari amasituasiyo amwe akuzana ibibazo. Bati no kupakurarama ne kusurvive. Ibiguha kubaho is the grace of God. N'ubuntu bw'Imana. Bakashayika mwari. Iyo habuze Imana. Tikasana mata. Iyo tudasenze. Tinoparara. Turarimbuka. So Paulo ari gufamba n'abantu. Paulo ari magana n'abantu. Chikepe cyawo ndokupfa cyanyura. Noneho ubwato bari burimo burazama. Ndokupfa baswima kwenda pa island ya Malta. Noneho bahita boga bajya ku kirwa cya. Bakari bepo ndokupfa babesera moto. Abo muri ico kirwa nabo bashadura umuriro. Nokuti zanzi kunze kwa itono nawe kuchina naye. Hari imvura kandi hagakora. Aswari pakati pekudziya moto. Ariko bari ko uwo muriro. Kune nyoka yakabuda mu moto. Ishira ise iva mu muriro. Because of the heat, aravuga ngo kubw'ubushuhe, a viper came out. Ishira yavuye mu muriro. Abantu babesa moto, abantu bacanye umuriro, bani moyo wakanaka, bafite umutima mwiza. Banoda kuti vanhu vadziwe. Bashaka ko abantu basurukirwe. Bati nekuda kwekuti muhundi mune nyoka irimo. Zvareva kuti vanhu ibisobanuro ngo abantu vane pfungwa yakanaka. Bafite ibitekerezo byiza. Bati pane dambudziko riripo. Ariko hari ikibazo gihari. Ravasina kubvira vaona. Ikibazo batigeze pachinhu chakanaka chavari kuita. Ku bintu byiza bari barimo gukora. Ufunge mu upenyu. Tekereza mu buzima. Wakaipa unopfekera. Umubi weyinjiramo gusa. Zvichida muzvinhu zvakanaka zvaunoda. Haba mu byiza nawe uba wifuza. Nemari yakanaka kudai yaunoda. N'amafaranga meza ushaka. Ine dzimwe nyoka dzakapfekera mu mari iyoyo. Zvauchaona kuti rudo rwako mumba nemurume wako rwakachinja paakatanga kubata mari yakanaka. Kune imwe nyoka inonzi divorce inogona kupinda mugood salary paakubata kamari kanenge kari nani ndopaakubuda kuti ndakuda kuchinja nemukadzi wacho zvekuti unogona kusvika paunodemba kuti ndaingoda kudzirwa besa. Vati mukudzirwa mune nyaya. Iko kudziya kwakanaka nokuti kunze kwaitonhora. Vati mumoto maita nyoka irimo. So kune zvinhu zvatinoda zvakatinakira muupenyu. Vati wakaipa hapeti maoko nokuti zvakanaka zvaitika. Vati une nyoka dzaanoisa mukati imomo kuti kana chakanaka chakuitika pane ruoko runofanirwa kurumwa. So takamba po kusurvive nekurarama. Anoti handini ndinorarama asi Kristu mandiri. Hama yangu ukashaiwa Mwari zvakanaka zvinokukuwadza. Hama dzangu mukashaiwa Mwari zvinhu zvaunoshuvira zvinokuremasa. Tine zvakanaka zvatinoda. Vagari vepamauta pavatarisa moto vane good heart, a good mind. Dai vakaziva kuti mumoto mune nyoka. Havaita izvozvo. Vaitanga vauraya nyoka. But nyoka inenge inowanda. Inozongobuda because of the heat. Iko kudzirwa kwakanaka kana kuchitonhora. But ndokwaita kuti paoneke nyoka iri kubuda. So tine vanhu vazhinji vari kuita pursue zvinhu zvakawanda muupenyu. Nyangwe zvinhu zvacho zvakanaka. Ukashaiwa Mwari akanaka muupenyu hwako unokuwadzwa nezvakanaka. Motikari yaunoshuwira dai Mwari ndaropafadzwa ndatenga mota. Mukati memotikari imomo mune mavhaipa arimo. Imwe yevhaipa inonzi accident. Accident whether you are good driver or not. Kana kune mweya urikuronda upenyu hwako unofa uri correct. Wakaipa anowana opportunity to kill you. Nekuda kwekuti wawana breakthrough inonzi mota. So pachese chaunoshuvira chakanaka there's a viper inside.
There's a viper inside. Chokuti ukashaiwa Mwari. Unokuwadzwa nechinhu chakanaka. Kushora kuti chakanaka. Kuva naMwari akanaka. Muzvinhu izvozvo zvakanaka. Tine vanhu vekuti anoita sekunge munhu ari right. Nokuti dzimwe nguva zvinhu zvaari kuda muupenyu asati akatanga kuchena-chenazo akapedza kuvaka imba yaari kuda kuvaka. Uchaona kuti panobuda imwe viper inonzi pride kana kuti kudada. Zvakanaka zvese zvaunoda shiva naMwari akanaka muupenyu hwako. Nokuti ini ndaifungidzira kuti vazhinji vari kufa nekuda kwepoverty. Ndikazodiscover kuti nemafaro chaiwo ane rekodhi yekuti akatourayo vanhu. Vanhu vaenda kunofara vakadzoka vakashota. Nokuti nemumafaro chaiwo mukashayikwa Jesu munhu anofira mukufara. Iko kufara kwakanaka. Amene kana uchindinzwa zvese zvaunoshira muupenyu shira kuwana Kristu muupenyu hwako. Nokuti wakaipa apete maoko kuti aiwa wane breakthrough warorwa anotuma dhimoni rinoita kuti urohwe mumba imomo. Anotuma dhimoni rekushungurudzwa mumereji imomo. Iyo mereji yakanaka unorarama seshirikadzi murume aripo. Unopisa tsitsi murume aripo. Iwo itoti munhu akaitirwa zvakanaka. Ndakawana akandiroora muchato wakanaka ringi dzichitopfekwa but time mukati mewana mune viper irimo. Ingoni pamuchato vanoti may kiss the bride. Mubukwe baravuga ngo ushobora gusoma umugeni. Vamwe ndo bavakagumira ipapo. Abandi naho ngaho byarangiriye. Bashakataurwa nemwe muntu. Aho byavuzwe na pastor aho ngaho byarangiriye. Mumba mawo ya you may kick the bride. Kuroba na church. Bakashayikwa Jesu. Chinhu chamarunga chakanaka. Moto kene wariswa kuchitondora wakanaka. Bati kune dzimwe nyoka dzinongowanika kana makudziwa. Kune dzimwe nyoka dzinongokuruma kana wakudziwa. Mari yakanaka kuti uve nayo. Amafaranga ni mezi afite. Bati handiyo here akaunza kudada mauri. Ariko ntabwo zvakanaka zvese zvaunoshuwira izvi. Wakaipa une tsika. Satani afite umuco. Uchaona kuti vanhu pavakadzingwa mugarden reEden vanga vadya. Kwete kuti vanga vane nzara. Ntabwo bari bafite inzara. Iko kudya nekuguta. Uko kurya no guhaga. Kwapa vamwe nhamo. Ndokana ndakaudza vanasikana. Ini ndine vanasikana kumbako. Munamato wangu kuti Mwari avape upenyu hwakanaka. Ndakaudza vanasikana vangu kuti ukaona mukova wako kugocherai muchita mabhurai vakomana vane kaplani kakuzokugochawo futi. Programu yacho yakatomastwa. Saka pamwe paunonga uri kuitirwa zvinhu so pane zvavari kuronga pia. Ndakati dai huku yaifunga semunhu. Unoziva kuti munhu anochengeta huku ane plani yekuzodya huku. Mwari muziko munatumye moko baba kuzayirya ariko ntabwo bigaragara anopota achizifida kubera ko izo nkoko abara ko zvekuti ukaudza huku kuti anokufida isuspect tinokurambira. Dzinokuti toda tipotesa mikana. Tsano vari kuchengeta zvakanaka. But nguva panozonzi Christmas yakwana huku yabatwa. Message hiyo haichashandi. This is the time to value the message of grace. Nokuda kwokuti wakaipa ari kuronda upenyu hwako akakubata akakusvikira pasina Mwari, it will be too late. Hama dzangu ndinzwai zvakanaka. Kudzirwa kana kuchitonhora ndoti chakanaka. But kune nyaya dzinosimuka kana kudziya kwapo. Zvona kuti chese chakanaka ukashayiwa Mwari achioneke kunaka kwacho. Kune vanhu vari kumakuva kwete nekuda kwenhamo. Nekuda kwokuti upenyu hwaifamba zvakanaka. Kandi ubuzima bwabo bwagendaga neza. Asi wakawasvitsa kusina kunaka. Ariko ubwo buzima bw'abantu batari heza.
So Paulo antakabesherwa moto. Paulo aravuga ngo twashani umuriro. Kunzo wangu wanasigawe kuti ikibazo cyaje uyu munsi cyo kuvuga ngo kudziya wakaveswa nani. Umuriro uri kota wacamwe nani. Utika na usina kuveswa na Kristo. Era ko niba tari Kristo awucanye. Wakaipa angoronga kuti utsirwe. Kandi ntabwo yagutegura umuriro uzasohoka. Kandi numbu tinobuda muchoyi. Ari abantu batari beza bagera. Yusinobuda masaiza. Ari ugufatwa nabi ugaragara aho. Kandi shajitsa tari kwa muchoyi. Ari sida yiyegeje aho ngaho. Nyoka ichagara panotondora. Inzoka iba ahantu hakonje. Kutemira kana makudzirwa. None izategereza igihe atari gushura. Chese chakanaka. Bivuze ngo utegere ikintu cyiza. Itimwari bayine. Yirimana ngo mana bana nani. Itimwari bayine. Yirimana ngo mana bana nani. Itimwari bakashayikana kubera ko Imana yibuze muri ibintu turarimbuka. Wakaipana kulizaina kuti fight. Satani ntabwo yigeze abivamo. Wakachinja marusira ari kutita. Ariko yahinduye uburyo bwo kuturwanya. Kuti pese bawakatambura uri. Kubera ko hari hose wowe n'ibibazo. Usina basa uri roza. Hari hose wowe n'ibibazo udafite akazi. Basa rikawanikwa. Iyo ubonye akazi. Kuna nyoka zinowanikwa kuona rubasa. Ari inshira zidazigaragara ku bantu bari mu kazi. Shandiswa ushandire mahara. Ukoreshwa udahembwa. Shokuti balist ye marova upo. Bivuze ngo ku bantu badafite akazi ntago uriho. Ati balist ye wana rutambutsika uripo. Ariko ku bantu bafite ibibazo mu buzima uriho. Kwenda kwako kubasa kuna mbini. Wowe kujya ku kazi kwawe ntacyo bikubwiye ntacyo bivuze. Notika kutebera. Hari imyuka mibi yigukurikiye. Mweyo ikango kutebera. Iyo myuka mibi yigukurikiye. Urongo ntichakupa. Barakubwira ngo tuzaguha. Tichakupa ona mamira bagaita shintu nazonye chikona. Bimeze ibintu ntabwo bimeze neza tuzaguha amafaranga yawe. Ufunga amangu upenye uri stubborn chakudaiso. Utekereze ubuzima buragoye muri buno buryo. Kana zinu zikati shaipa shipire muno wese. Iyi bintu bivuze iyi bintu bibaye nabi ntabwo biba nabi ku bantu bose. Twati kurama mazuwe koma kwa upenye. Bivuze ngo iyo tubayeho mu buzima bw'ibintu bigoye. Asitine timu amazetu zikutoba kama mkore uno. Ariko hari abandi bantu barimo kubaka. Bariko wakazimba zinochikisa mkore uno. Bari kubaka inzu ziteye ubwoba. Yo bangu bata message ngo tushakauma. Wewe urimo kuvuga gusa mu bintu ngo biragoye. So the devil will attack you from both sides. Wanu wakazimba mkateni wacho. Iyo yakutya ingwarira kuti watikiswa nayo. Kurya ukumuku reba ngo ninde wahirito. Wakazingirwa yakutya. Abantu birukanwe kubera ko bariye kandi hasi. Kunanu calculate. Kubera ko hari umuntu ubara. Kuti ukangotya beti nosanga na pasi. Ngo nurya gusa araho tuzahurira. Sani imwe ngwanzara yacho iri nani. Mukindi gihe rimwe na rimwe kugira. Kandi kuti unoti kawozwa ni kwa zimba mugarden rawayi. Kugira ngo urye none uzirukanwe ahantu wariri. Sakanyende kuti ari kumba kuchikisa wacho ndiya. Hano nawe ari kibazo ngo umuntu uri kuguha ibiryo ninde. Kandi takabesherwa moto. Twacane umuriro. Takabesherwa moto. Bacane umuriro. Neba kariwe pa mauta. N'abantu b'Amerika. Shona pfungwa y'abantu bepa mauta. Tekereza none reba ibitego byo Amerika. Baraona nyoka paruoko rwa Paulo. Ubwo babonye inzoka mu kugirango cya Paulo. Hakuna agafunga kubatsira. Nta muntu numwe wategereje kumufasha. Help y'abantu bane paino gumira. Gufashwa n'umuntu haraho birangirira. Kubatsira ryo bantu rune limit. Gufashwa n'abantu haraho birangira. Baragona kugubesera moto. Bashobora gucanira umuriro. Batikana pane nyoka paruoko. They were expecting him to fall down. Kandi bo bari bategereje ko ari buze kugwa. Tarisurayo mu society irimo. Bivuze ngo n'ahantu tubaye ibyo bintu bihari. Kone bari kutarisira kuwira kwa. Hari abantu bategereje kugwa kwawe. Ibo bambobesa moto. Bo bagucaniye umuriro. But they expect you to fall down. Ariko bategereje ko baza kugwa. This was brutal. Munyumve hano. Umuntu kanako besera moto. Iyo umuntu agucaniye umuriro. Zotaritsa kutani moyo newe. Bivuze ngo uyu muntu aragukunda. Ngo kuti kuri gutonora. Kubera ko ari imbere. Batozi wafuti nitarisiro. Ariko none agategereza. Yakuwira kwako pasi. Ko uraza kugwa. So that this kind of enemy. Bivuze ngo uyu mwanzi nk'uyu. Uyu muntu ni umuntu kwishushanyaho. Izo musekore upenye wako. Bivuze ngo mu bantu bawe. Une bantu bari right. Ubuzima bwawe hari abantu beza. But basiri right. Ariko batari beza. It's a matter of time. Ni igihe gusa. Bakazi bayikara mu one room. Abadamu babiri bari bese bakaba ne bana. Baba mu nzima niho bose bahura bana. Umwe aryamira umwana we aramwica. Yo baba mwana w'umwe wacu. Yiba umwana w'umugenzi we. Kuriya kuti ayikara n'imbasa yake. Bivuze ngo uyu mudamu yabana ni yakazumanifesta mu mwana. Uyu nguyu yabana ni. Kune bana banokunda at this level. Hari abantu bagukunda kuri breakthrough to another level to kurundi rugero. Banufanya washishaka nasi. Abantu barakwishimiye ibintu byiza. Banokubesera moto kana kwatono. Bacanira umuriro iyo hari imbeho. Bati nyoka ijangwa guruma. Ariko ishira ni kuruma. Barutanga kutana pachaho. Bagatangira babwirana. Kuti izemetara. Uyu ni umwici.
anodona chete, uyu nguyu araza kugwa, anoshimba, uyu nguyu araza anowira pasi, araza kugwa tu. tarisiro iyoyo ibi ngibi yakapfa pa experience, yavuye kuri experience. kune vakarumwa vakawira pasi, ko bari bazi ko hari abantu bigeze barumwe n'inyoka, but it's different with Paul. ariko noneho anga May muri God Paulo make a difference in your life. iyo bimara It's not with me. uvuge ngo njewe ntagaruka kweteneni, uvuge ngo njewe ntagaruka bizagenda, andini ndinora makristo mandiri, uvuge ngo njewe zanzi bayitarisira kuti abantu bategereje ko araza gupfa. usango farira muntu wese wese ntuzishimira abantu bose, nokuti akunyemwerera, ntuzishimira abantu bose kubera ko bagufite. bashona banoti zino irema, mu gishona baravuga ngo iryinyo dambudziko rine muntu, ikibazo gifite umuntu ndere kuti kana waiserwa moto ni cyo vuga ngo iyo bagucaniye umuriro unonzwa kuti ndani amapanapa, wowe uhita wumva ko ufite inshuti. nyoka ngayiwe paruoko. iyi nzoka noneho ni izaza ku kiganza cyawe. I've seen people in life nigeze muri abantu mu buzima wawira pasi, abantu bigeze bagwa, kwete nekuda komemis, atari ukubw'abana, nekuda kwevantu bavaina, ariko kubw'abantu bari kumwe bahagufa. madzimai mazhinji ari panapa, abadamu benshi muri hano maBP avainawo, BP mufite haisi kuva ku next door, ntago ziri kuva ku baturage, iri konzwa nemurume wainaye mupepo, ariko ziri kuva ku batware babo. switi hatiende muridzi weBP yawinaye, bivuze ngo munhu akatobvisa mari kumba kwenyu ndiyakupa BP yese, umuntu wagutangiye inkwano ni uri guteza ibibazo. mazuva ano nhamo aibve kure, bakino gihe ibibazo ntago biva hanze, iri mukati, bivamo indani. challenge nhamo isi, ibibazo byose ndakati ukaona warumwa neinda mubhacho, iyo ubonye inda ikuriye hano inda iri kutodzirwa nebhachi rako futi, bivuze ngo iyo nda irimo gususuruswa n'ikote ryawe, haisi yekurayo, ntago ariyo hanze. vari closer, abangaba tuba turi kumwe, vanokuisira moto unodziya, abangaba bagucanyira umuriro kugira ngo vane ususurukirwe. dzimwe tarisiro futi dziri hari ibindi bategereje biri kuri wowe. kune vanhu vakasiyana kukunyemwerera, hari abantu babyize kugira ngo bazakoze isoni. Faro neimwe nguva Farawo ikindi gihe wakatsvaka vamwe vakadzi ananyamukuta, yashatse abandi badamu babyaza kuti kana pakuberekwa mwana kugira ngo abana nibavuka n'abahungu b'Abisirayeli muzabice. basa ranyamukuta umurimo w'abagabo babyaza dere kubatsira munhu pakusununguka, ni wo kugira ngo bafashe umuntu yagiye kubyara, but they were assigned ariko bahawe umurimo to kill, wo kwica. they were trained babatraininze cyangwa se babatoje, to help, babatoje kugira ngo but bafashe, assigned ariko bahabwa inshingano to kill. zo kwica. Samunane nhumbu manje bivuze ngo umuntu iyo afite inda rero anofarira nyamukuta, yishimira cyangwa akunda cyane nokuti hazive kubera ko ntazi kuti zvii zvakaudzwa kuseri kwemba naFaro, kuko ntazi ngo ni ibiki yabwiwe na Farawo. vakabaya destiny yako vari padhuze abantu newe, bakwishiye destiny yawe n'abantu hauzvizive nokuti vakakupisira moto, kubera ko bagucaniye umuriro ngo ususurukire. kune vanhu vakapiwa zvipo pamuchata, hari abantu bahawe impano mu bukwe, ndo zvakaita kuti vashayiwe mbereko mumereji, impano bahawe zatumye batabyara. people are so wicked, abantu ni babi cyane. usangogamuchira zvipo zvese zvese, ukakira impano zose uhawe. kune vanhu vanouya nezvipo hari abantu baza n'impano bakaguhereza, zvine chekuita netaufo yako, hari abantu baza n'impano zo kukugusha. kana chipo chava muruoko rwako, iyi impano ibaye mu biganza byawe, iti Mwari, vuga ngo Mana, kana pane pfungwa yakaipa pachiri, niba hari ibitekerezo biri kuri iyi mpano, vaipa iyoyo ngaichipara, iyi shira nivanweho, nokuti moto unodziya, kubera ko umuriro wakanaka kana kuchitonhora, umuriro ni mwiza iyo hari imbeho, wakangoshata kana wakuburitsa zvinouraya, uba mubi iyo hatangiye kuvamo ibintu byinshi. nauya kuzotara newe mudikani, naje kubwira mwene data uyu munsi, ukashayiwa Mwari, iyo ubuze Imana nyika ina tsitsi nemunhu, igihugu ntabwo igira imbabazi abantu. chese chavanoita, ibintu byose bakora vane chavanotarisira, hari ibyo baba bategereje, vane chavari kuda, hari inyungu bashaka. ukatonzwa munhu achiti ndokuda, iyo wumvishe umuntu akubwira ngo ndagukunda, vane zvaari kuda, hari ibintu ashaka.
akashishaiwa yabivuze ibyo bintu rero arambari petwe newe ntabwo azaga iruhande rwa urudori wa muntu ndero ku calculator urukundo rw'umuntu n'urw'imibare urudori wa mwari not urukundo rw'Imana rikuraga rw'Isiyana n'urw'ibibare utandukanye n'urukundo rw'abantu usa celebrate gwesero wa muntu uzishimira gucanirwa umuriro umushyira kwa muntu nutsiya ko ushobora kuzapfira kuri uyo muriro n'abantu bakwatwa hari abantu benshi bagizwe bakwatwa ni bantu bajya bagizwe n'abantu babakunda kwita abantu babengaye apana abazi babo n'undi barengi bako kubera ko abazi bawe bagashena bo barabyize kuda barabyitoje bitoje gukunda Farao agatina na Nyamukuta Farao yatoje ababyaza kuraya kwica iro basara urire kubatsira kandi umurimo wabo ari wo gufasha umoto bayitanyoka umuriro hano harimo inzoka mu salari mu mari yako bayitanyoka muri salari yawe harimo inzoka mu basara ko mune nyoka irimo umurimo wawe harimo inzoka irimo Judas outside the disciples among Yuda ntabwo yari hanze y'abigishwa ba Yesu anotendesa Yesu ari mutimu yacu umuntu waguze Yesu yari ari mu bigishwa be ukasasiba Judas mutimu rako utamenya Yuda mu bantu bawe mu bantu mugendana dati moto unotsiya wakanaga aguze mu muriro ugususurutsa ni mwiza yo hari imbeho n'abantu bari kudemba isheshi hari abantu bari kwishyuza ndikuda gushubuza nshaka naka shakayitwa kwa ibintu byiza byababaye noti ndo shaka matambu shakavuso waba batambu kubera ko ibyo byabazanira ibibazo bafite uyu munsi naramutenda mari pane imwe gori nigeze kwizera Imana undi mwaka irindi ndakapane kubaho yewe narivuye mu kabari kune runtu wataita kubaho ego hari ibyo twakora mu kabari hariya chimo chakatoti serva tiri koko ibi byaduvije turi iyo ngiyo kune vanhu vaitirowa tiri koko hari abantu badukubitaga turi mu kabari wada kutora nzenza yake kudai iyo ushatse gutora inda yayo aikurova kuti musiye yahita gukubita ngo mureke ndaitobviswa pachirwere nekurohwa bivuze ngo ndavanwa ku burwayi kubwo gukubitwa dai ndisina kurohwa pasina iyo muvhangerisi ntaza gukubitwa ntabwo muba muri kubona umuntu kuba ini ndinovavarira kuti ndeinda yewe nifuza gateye inda yiyo mba njyanye because ndaingoona mutono kubera ko nabonaga umuriro uri bususurutse andinangoona HIV ntabwo nigeze mbona akabatana ariko nabona umuntu mwiza ada kutondiparadza nabona umuntu mwiza ushaka kundimbera pataaaamwe zvinhu zvakanaka zvinaa ibindi bintu byiza ntabwo ari byiza zvimwe zvinhu zvakanaka ibindi bintu byiza ntabwo ari byiza dai mwari vakupemesera yaba Imana ari guhaye amaso y'umwuka kubera ko uyu muriro wacanye umuriro ndabona undi muntu umuruma kamutakarikiri vanhu avanga vane mwoyo Bibiliya yatangiye ngo abantu bakatemesera moto kubera ko baducaniye umuriro but they were expecting him ariko bari bategereje ko to fall down araza kugwa kana ari Jose niba ari Jose vaitarisira kudonha kwake abari bategereje ko atokanda mukomba bakamushyira mu rwobo bakoma barya ni bakuru umurisa yimo mukaita nyoka mu muryango wanyu habaye mwishira unoka kuziziva ushobora gutinda kubimenya Jose ndiye akazviona Yosefu wenyine wabibonye nokuti vakoma vake kubera ko bakuru be kwete vekunzayo apana bo hanze bururu yakaoma yekuvengwa nehama ibi ngibi byo kwangwa n'abavandimwe unazarati vanhu vane hama mwari mubizi ko aba bantu bose zimwe dzausingatomboziva abantu bafite abavandimwe nabo batazi uchazviondokaita mari uzabibona n'ugira amafaranga unoeredwa mugurupu refamily rangosikaziva yashirwa muri grupe y'umuryango utigeze umenya unonzwa kuti muzukuru tutambire uzuma bakubwira ngo mwene data karibu una sekuru muharari kai ufite sogokuru muri Harare bada usatwa mugrupu rawo ariko ntabwo urajya muri grupe y'umuryango une amatsika kude ufite abavandimwe batagukunda bada uzutumira anokuda ariko naje kukubwiza abagukunda dada uzoshumira ne urudo upenyo wako naje kukubwiza afite urukundo ku buzima bwawe bororo upenyo wakuda munhu anoti mwene data ubuzima burakeneye umuntu uvuga ngo Mana mfasha nokuti moto kubera ko uyu muriro unotsiya moto uyu muriro urasusurutsa asune nyoka irimo ariko harimo inshira unozarati nemishonga inonwa vanhu kana vachirwara mwari muzi ko n'imiti abantu bamwe na bamwe banywa iyo barwaye ine anonzi maside effects mwari muzi ko ifite urundi ruhande rushobora kumuteza ibibazo ekuti munhu anobisira kurwara kubera ko hari igihe umuntu birangira yarwaye kandi nekunwa mushonga kuti aregere kurwara bikarangira yarwaye yanyoye umuti kugira ngo atarwara ndinagogo wangu wanga vane shuga mfite nyogokuru wanjye wari ufite babainwa amapiriti eshuga ubwo yafataga imiti y'isukari vakapedzisira visanyatsoni yarangije atakireba dokita ndoba akatizivisa noneho umuganga aratubwira kuti aya ndo anonzi maside effects emushonga wari kumwa ibi nibyo byatejwe n'imiti yanyweye kwane mapiriti anopedza chirwere kuti urware chinyowani bivuze ngo hari n'imiti irangiza uburwayi kugira ngo urware ubundi
mapirizi eshuka ne BP imiti y'isukari na BP anosiyamu na saoni asiga umuntu atekeye uratu urukurapa bivuze ngo urimo kuvugwa uwe mu rwere mnyowani kugira ngo ube umurwayi mushi side effects bivuze ngo ibini akaraka gaterwa eshintu shakanaka akaraka gaterwa n'ibintu byinshi bachakanakisa ariko ikiza side effects kiza kidafite ibibazo nyuma abantu bakakubatsira abantu bagufasha batakumaraka kubatsira gufasha nabwiza abantu iyo uba ushatse Imana itagira amazimwe iyo shipana atoza wanzo ubu ngubu haramaze kubwira abandi kuti kuchaiva hake bakisheti ndindakampai haramaze kuvuga ngo mwabonye akina ariko ira shati ninde wayiguze asi mwari akaba mubatsiri wako ariko Imana niba umufasha wawe akasiyana nevanhu itandukanye n'abandi bantu so whether good things or bad things byaba byiza cyangwa se bibi you need God ukeneye Imana kunaka kwazvo nikuoma kwazvo ububi bwabyo n'ubwiza bwabyo mwari ivaine vuga ngo Mana bana nanjye why nokuti chese chakanaka kubera ko ibyiza byose chine vibe yachakatakura gifite ishira gihetse ugatereka ndichidana nato yangu shakanaka n'uvuga ngo reka ngundane n'umudamu wanjye neza amadzetsa akuti akadyiswa abavandimwe bazavuga ngo wahawe imiti chese chakanaka choda kuita ibintu byiza byo ushaka gukora tunaona ndonoti aiwa but apa hari abantu bazavuga ngo ariko ahangaha there is a vibe in every matter hari ishira muri kintu cyose there is a vibe in every hari ishira mu bintu byose ndengomona ndeshana naye industry hari undi musore twakora aida utsinga basa nenyaya kunonoka every day ashaka kumwirukana ku kazi kubera gutinda buri gihe nokuva achinja unhu wake nokuva atanga ukasika noneho ahita ahindura atangira kuzinduka mumwe musi wakatanga kuya kubasa undi umunsi yatangiye kuza ku kazi kare zvakazonzi namanager manager yahise avuga ngo tashayiwa sipana yakasiyana neziromanheru mukamba twabuze sipana twasize ejo saka iye yatanga kuya isasa uyu nguyu watangiye kuza niwe suspect wa mbere unodzingirwa kukasika ushobora kwirukanwa mu kazi kubera kuzinduka kana zvinewe unodzingirwa kunonoka ufite ibibazo ushobora kwirukanwa kubera gutinda paunokasika panodiwa udzingirwa kukasika iyo uzindutse bagahita bakwirukana kubera ko wazindutse there is a vibe in every matter hari ishira mu bibazo byose saka mwari ndibatsire vuga ngo Mana mfasha nokuti moto waveswa kubera ko uyu muriro wacamwe kudziya ndinoda gusuzumwa ndabishaka Peter akatevera Jesu Petero yakurikiye Yesu ndouva atanga kudziyawo moto noneho ahita atangira kugota umuriro nawe chari kudai hit we ikintu ashaka ari ugusuzuma ati moto futi une light ariko umuriro kandi kuna musikana akamuona hari umwana w'umukobwa wamubonye kwazvo uyu mumwe wacho ngo by'ukuri uyu nguyu nawe ari moto uri kutomumakisa uyu muriro nawe uri kumuteza ibibazo iye ari kuda kudzirwa we ashasurukirwa but uri kumubatisa ariko uyu muriro utumye bamumenya chese chakanaka ikintu cyose cyiza sina kunaka ukashayiwa mwana ntabwo ari cyiza y'ubuzima kune mudzimai ari kutodemba so hari umudamu uri kwishyuza none ari kudemba rugare rwakauya mumba ari kwishyuza amahoro yabonye mu rugo nokuti ndoro ada kutomubuditsa iye mumba macho kubera ko ayo mahoro niyo ashaka kumuvana mu nzu murume ane vanhu vakutakura mota macho umutware we afite abantu ari kugenda nabo mu modoka zvimwe zviri zvinoda what upgrade life ka ibindi bibi bizanwa vasikana ukavada usina mota ugone kuvabereka kubera ko abakobwa n'abakuru bafite imodoka ntabwo uzabaye satani akutokutavira kuti ukongeta mota takutakura vanhu noneho aragutegereza n'uwo n'imodoka agahita avuga ati abangaba kuna ari kutodemba nemota akauya mumba ubu ngubu hari umudamu uri kwishyuza kubw'imodoka baguze nokuti ine yakunza mainini mota iyo iyi modoka itangiye kuzana ishoreke z'umutware we takaveserwa moto twacaniwe umuriro asi pane nyoka yakabuda ariko hari inshira yagaragaye. I want to pray with you this morning. Ndashaka ngo dusenge muri kino gitondo. Situation yako yeyi. Muri situation urimo. Titi mwari. Tuvuge ngo Mana. Iba ineni. Bana natwe. Mukushayiwa. Mukubura. Mukuwana. Cyangwa se mukubona. Mu breakthrough. Rambayi mwinesu. Mukomezanye natwe Mana. Kuti wechese chinodziya. Kubera ko ibintu byose bisusurutsa. Nazwa kuti chinotakura zvinorema. Numvishe ko bihetse ibindi bintu biremereye. Abana ndiri kunzwika rama dzangu. Sindi niba turimo kumvikana. Nodati sumuke ndinamateneyo. Nagira ngo duhaguruke dusenge. You know your situation. Uzi situation yawe. Zvikuru seka na paine hama. Iyo hari abavandimwe. Usati wagamuchira Jesu saishe uye muponesi upenyu wako. Kira Yesu nk'umukiza w'ubuzima bwawe. Nokuti ndati both sides. Kubera ko navuze ngo impande zombi. Kune matambudziko ariko. Hari ibibazo bihari. But ikauya uri kuna Kristo. Hari ibibazo bije muri Yesu. Uri mukundi nekupfurisisa. Uzatsinda iteka ryose. Rise up, I want to pray. Bahaguruke dusenge. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to us.
pamoto wese uchaveswa kubera ko moto pamariesi yandishabata amafaranga yose ndabona pamoto kari yandishachaira kanza nyangwe nembe yandishawaka nizubaka muwanana yandishapinda urushako nzinjira mubasera ninobaka kazinza yakora that viper must die ngo yoshira ipfe nyoka yo ngaiwire pass yoka nipfe mwizira nyoka yo ngaiwire pass yoka nipfe dinotaura nyasha avuga ubu dinotaura protection avuga ukurindwa dinotaura favor avuga nesi taracheso mwizira rya Yesu bagitire nyasha shikoro bana ebagire neza so kana pana sataka gamchira Yesu niba hari umuntu utarakira Yesu. That's the purpose of this conference. Conference niyo mpamvu yayo. I need to pray with you. Ndashaka dusengane. Anoda kuti ishenje Yesu iwe mbone so upenyu wangu. Niba hari umuntu ushaka kuvuga ngo Yesu ba umuprogram ndashaka dusengane. Tikara dupasi mwana wache tinashaka naka. Kare Imana itugiriye neza. My sister Mfambi Munyasha, thank you so much. Mugigenda mahoro. Roba fatwa na ushumiri wenyu mwari wakuchengeteye Munyasha. Imana ibarinde. So kanari pasaka kamshira Yesu. Utarakira Yesu Kristo nazi mbere. A sinner's prayer is a turning point ya upenyo wako. Mutona takamira pana baraka paritswawo. Yemo mwenye twagaza hano twarabwirijwe. Takamshira Yesu. Twarabwirijwe twakira Yesu. Mwari abagone kwita shintu shicanewe. Imana ntabishobora gukora ibintu cyane. Kana usira kukamshira mwana koma na wabo. Niba utakire umwana wawe. Please, I welcome you to the front. Ndaguha karibu imbere. Kana uripo. Ni uri uhari. Praise and worship, you can sing for us. Praise and worship muturirimbire. As we give time. Turimo kuba umwanya. Kana basi naruda kukamshira Yesu. Niba nawe ushaka kwakira Yesu. Mwari ngawa kuroba fadzeni. Imana ibaho umugisha. Reka nzorere nguwa kuneba ndipa. Reka nsubize umwanya kuba umpaye. God bless you, God bless you. Imana ibaho umugisha. Roba fadzwa itirwa nyasha. Imana ibaho umugisha.